abo bantu ubona bapostinga cyane cyane ibya RDFM 23 kurusha uko bapostinga ibya FARDC. Mbese tuvuge FARDC ishobora gufata uduce tubiri dutatu tune ugasanga ntacyo babivuzeho, ariko FARDC ifa gutakaza agace kamwe gusa ugasanga nibo bambere babipostinze, babisize umunyu, bashizemo ibirungo, bagize gute. Murumva ibi atari kugambanira igihugu ku rwego rukabije. Ibi ngibi tujye tuvuga ukuri basangira ngendo. Abantu bajya banshinja uri umupastori ukavuga ibintu rimwe na rimwe. Umva, nta mwanzi w'igihugu uriho ukwiriye kugirirwa imbabazi, ntawe. Mbisubiremo, umwanzi nk'uyu wagaragaye, ndavuga pana guhohotera abantu, ariko facts zihari yuko uri umwanzi w'igihugu ugatuma miliyoni z'abantu bapfa. Yewe ntituje muri za miliyoni ugatuma n'abantu 5 2 10 bapfa kubera desinformation zawe. Wagize umuga pana impanuka. Oya rwose, oya nta by'imbabazi biri aho ngaho ngo by'ubupastori. Ubupastori ni ibindi. Hari ukuntu abantu babogeje mu bwongo bumva yuko kuba pastori ni ukwigira ikigoryi. Bya bindi ngo niba gukubita iburyo ngo utange n'ibumoso bakubite, uzasanga n'amenyo yarashize n'imisaya yarahengana, cyangwa nayo barayikuyeho kera. So twagiye du Sud a fait un discours bouillant suivant ce qu'il a à dire. Ce n'est pas tant une question du Rwanda, c'est surtout de savoir quelle protection le Rwanda recevra de la part de la Grande-Bretagne, d'Israël, des États-Unis, si nous décidons de les affronter. Umva, ati siko tureba cyane u Rwanda, atahubwo nukureba tugashishoza neza ubufasha u Rwanda rushobora kuzahabwa n'ibyo bihugu bikomeye birimo Ubufaransa, Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe twafashe umwanzuro kugira ngo duhangane nabo. Coup pour coup. C'est cela qui leur permet de survivre. Pourquoi, sans la protection américaine, un président rwandais irait-il au bureau ovale avec le président de la RDC pour aller signer un accord? Ati mbese atabifashijwemo na n'ibiro bya White House, ni gute Kagame perezida w'u Rwanda yagenda akicarana na Felix Tshisekedi kugira ngo basinye amasezerano y'amahoro? À leur retour, le président rwandais continue toujours ses manigances dans la forêt de la RDC. Ati nyamara yarangiza uwo nguwo perezida w'u Rwanda wagiye gusinya ayo masezerano y'amahoro agakomeza bwa bwicanyi bwiwe mu mashamba ya Kongo. Il le sait très bien. Il bénéficie effectivement et pleinement de la protection de ces gens-là. Ati nuko abizi neza ko bidashidikanywaho ashigikiwe cyangwa se arengerwa nabo bayobozi n'ubundi bari gukinana na uto dukino. Si j'étais président, je ne serais jamais soumis devant les États-Unis. Ati mbaye président w'iki gihugu South Africa ntago nazagenda gupfukamira jewe président wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jamais une attaque contre la liberté du Sud. Ati nta narimwe nazigera ntatira cyangwa se nataka ubusugire cyangwa se ukwishira ukizana kwa Afrika y'Epfo. La première chose que j'aurais réglée correctement, c'est cette affaire du Rwanda. Ati ico nabanza kwitaho kandi nkagikemura ati niki kibazo cy'u Rwanda. Uwo ni Julius Malema. Ati mbaye uyu munsi mbaye perezida wa Afrika y'Epfo. Mumve yavuze amagambo akomeye agaragaza yuko bya bindi Paul Kagame yabakoze kuri Goma muri Nord Kivu n'ibiki abasuzugura, uyu mugabo byaramubabaje bimusigara ku mutima. Ati mbaye uyu munsi ngeze kuri presidence ya Afrika y'Epfo nkaba perezida wa Afrika y'Epfo, icya mbere nakwihutiraho no gukemura iki kibazo cya Kagame mu maguru mashya. De nos gens tués par Kagame. Mbese nkarengera abantu bacu Kagame yivuganye. Aho muri kumva uwo ni Julius Malema. Donc wa wundi Kagame abantu bajaga bavuga ati aratinyitse nta umuvuga. None se kuyu mugabo aja avuga ngo muri Kongo bavuga ngo bazamutera bamukureho bamwice, ngo niyo mpamvu aja gutera Kongo. Ngaho se namanuke South Africa aje kurwanya South Africa ko Julius Malema, kandi murabizi yuko n'umunyapolitiki uharanira kuba president, ndakeka no mu matora agiye kuza azaba umukandida. Yewega umugabo yabaye yateguje Kagame atugize umwaka ejo nejo bundi nkagera
ku buyobozi bw'iki gihugu, icya mbere na mbere muri manda yanje naharanira ni ukukwivugana nkarengera bene wacu wiciye muri Kongo, de nos soldats tués. abasirikare bacu wishe n'abakuryoza. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas répondu à cette situation. Ati muzi ko kugeza uyu munsi ntacyo turakora kuri ibi Kagame yadukoze. Ese turi kujyana abavandimwe muri kumva Julius Malema. Ati muzi ko kugeza iyi saha nta kintu turakora na kimwe kuri ibi bintu, kuri aka kaga Kagame yadukoze akatwikira abasirikare, turacecetse. Maintenant, le rapport est sorti. Seulement 27% de nos soldats sont aptes au service. Ati none hari raporo yasohotse ivuga yuko abasirikare bagera kuri 27% b'igisirikare cya South Africa nibo bari fit yo kugira ngo bashobora kujya mu mirimo wa nyawo wa gisirikare baje kurwana. Ce n'est pas moi. Quand je dis cela, je me fais insulter et on me dit qu'il met le pays en danger. Nous sommes en danger. Umva, sinje ubivuga. Ni cegeranyo cyasohotse. Iyo mbivuga ibi ngibi baravuga ngo ngambanira igihugu kandi nanga igihugu. Sinanga igihugu ndagikunda. Kandi ukuri kose turi mu kaga, igihugu kiri mu kaga. Nous devons redresser l'armée sud-africaine. Tugomba kuvugurura igisirikare cyacu cya Afrika y'Epfo. Nous devons investir plus d'argent dans l'armée sud-africaine. Tugomba gusuka ifaranga ritubutse mu gisirikare cya South Africa. À quoi bon mettre tout cet argent dans toutes ces choses si on peut se faire écraser par un petit pays comme le Rwanda? Ati ifaranga muzikoresha mu bindi byose bitafite umumaro nkaho mutayakoresheje ahubwo twarangiza tugasyonyorwa n'aka gahugu kanga n'urwara kitwa u Rwanda. Wow, uwo ni Julius Malema. South Africa uko tungana ubutunzi dufite, umubare w'abasirikare dufite, nyamara u Rwanda rukadusyonyora. Nous nous faisons écraser par ce petit pays du Rwanda. Oh là là, oh là là, oh là là. Mbese Kagame abanzi biwe yamaze kwiremera. Bari mu majyepfo ya Afrika, mu bushorishori, bari mu majyaruguru mu bushorishori, bari mu majyepfo, bari mu burasirazuba, bari mu burengerazuba, bari muri Afrika yo hagati. Eh bien, mu majyepfo umwe muri bo n'uyu Julius Malema. Il t'humilie au point où le président du Rwanda ne s'en excuse même pas. Umva, ati Kagame ajageraho akagutesha agaciro, byarangize ntanigera agira agatima ko kugusaba imbabazi. Wow, Julius Malema yaramurungurutse. Uti Kagame aragutesha agaciro akagusuzugura akaguca amazi, ntazigera nibuka kugusaba imbabazi. Wow, cyangwa ngo yisegure. Hey. Il continue de nous insulter jusqu'à aujourd'hui. Ati ku buryo kugeza n'uyu munsi Kagame akomeje kudutuka. Kagame akomeje gutuka igihugu cya Afrika y'Epfo. Jusqu'à aujourd'hui. Et il n'y a aucune réponse. Kandi abagombye kumusubiza nta gisubizo bamuha, baracecetse. Eh bien, mon style de leadership et celui de Ramaphosa sont différents. Nuko rero aho bigeze imiyoborere yanje njewe, leadership yanje ni ya Ramaphosa n'ibintu bibiri bihabanye. Ubwo aravuga leadership yiwabaye yageze ku mwanya wa presidence, imiyoborere y'uko yayobora igihugu nuko Ramaphosa kiyoboye, ati n'ibintu bibiri bihabanye. Il fait les choses à sa manière, à sa façon. Parfois ça marche, la plupart du temps ça ne marche pas. Comme cette diplomatie qui lui appartient, elle était nécessaire maintenant. Parce que nous le devions non seulement à Trump, nous le devions au monde. Être hospitalier envers nos visiteurs. So, iki kiganiro ni kirekire cy'iminota 10 ntago turi bugitindeho bya cyane, ariko agace nashakaga ko twumva nakanga kusibye ko na nyuma y'ibi ngibi hariyo nibindi yavuze kuri Kagame. Iyi ntago nari nayishira kuri Twitter yanje, ariko nibishoboka ndaza kuyishira kuri Twitter kugira ngo abashaka kuyumva yose muyumve, cyangwa niba mushaka kuyumva yose nyireke tuyumve iminota 10, ariko
naringize ngo turekera ahangaha. Uyu mugabo nimbona munyandikiye muri nka 3-4 bangahe ngo dukomeze ubwo turayikomeza, ariko uyu mugabo icyo nazaniye iyi reportage yiwe ndayifite no mu Cyongereza, ariko numvaga ahangaha bayishize muri intelligence artificielle yihindura mu Gifaransa. So uyu mugabo nabivuze kera yuko mbere yari yaramaze gusa naho afobagana, yirirwa yogeza Kagame, amuvuga ngo mu panafricaniste, amuvuga ngo umuntu ukunda igihugu cy'u Rwanda, amuvuga mbese amuvuga ibigwe. Nuko rero nja kumuvaho ndavuga ati wapi abantu bose bibeshe kuri Kagame nta kundi. Ariko aho mboneye nkumva naye magambo ari kuvuga niho navuze nti Julius Malema aracari wa wundi wa msimamu kabisa wa hatari. Cya kabiri nashimye nico navuze muri Wazalendo. Mujya kumva rero mukumva hirya no hino ngo umutwe runaka wa Wazalendo nundi wa Wazalendo bakozanije. Mbere na mbere mureke tubanze dushimire Wazalendo, kuko ari ukuntu natangirira inkuru hagati. Tubanze dushimire Wazalendo twivuye inyuma. Wazalendo rwose, iyo tutagira Wazalendo ndakeka Paul Kagame aba yaramaze kugera Kinshasa. Neza cyane rwose. Urakoze cyane, sinzi umuntu uvuze ngo bose si bose, ati na BBC ni kwibikora. Nk'uyu munsi rwose muzi ko uyu munsi naje gusanga Al Jazeera ejo yarari uvira muri bya bintu bise ngo ni imigaragambyo. Nukuri kw'Imana nabonye umureporter wantuze wa Al Jazeera ari kuvuga ibyo bintu, ari imbere y'abantu yambaye amakaske n'abiki bya press, ukibaza ati ni mukihe gihugu ibi biba? Al Jazeera hariya bagombye guhita bayifunga categoriquement, kandi nakeka hari n'ikindi gihe yagiye kwisobanura Kinshasa. So tuve kuri ibi. So narindi kuvuga ngo tubanze dushimire Wazalendo, kuko nyuma ya Bunagana imaze gufatwa n'ibindi byose, cyane cyane niho twatangiye kubona icitwa Wazalendo abantu banagisuzugura, babona ndaco kizamara, babona ari ababandi ari ibiki. Ariko buhoro petit à petit byaje kugenda bigaragara yuko ahubwo aribo bantu babagabo kuri foro hariya bahagaze neza kugeza n'uyu munsi wa none. Kagame rero amaze kubona yuko Wazalendo bamumereye nabi, ko bahagaze kigabo, akora sasa nawe iyindi mitwe yo kwinfiltra Wazalendo, akarema iyindi mitwe ya Wazalendo bakayambika Kizalendo, ikaba muri za territoire za Congo, nabo biyita Wazalendo. Icyambere mission yari yo kwinfiltra le vrai Wazalendo, nkuko bamaze kwinfiltra FARDC byo kuva 1996. Noneho mission yari yo ku infiltra Wazalendo, bagende bajemo abatasi, noneho babashiremo n'abazajya bakora amarorerwa hariya byitirirwe Wazalendo na FARDC. Ibyo nabyo twaje kubimenya, ku buryo ibikorwa uyu munsi na Wazalendo babashira ku mitwe ya Wazalendo ntago bikorwa na le vrai Wazalendo, bikorwa nabo ba faux Wazalendo, kimwe na kwa kundi dufite abitwa FDLR muri Congo, tuzi yuko ari FDLR za Paul Kagame. None sasa ibi byose bikaza kugenda bizambagurika kugeza uyu munsi aho twumva mu duce tumwe na tumwe kumva ngo Wazalendo imitwe ibiri yakuzanijeho, hapfuye abasivile. Ejo ukaza kumva ngo Wazalendo na FARDC bakuzanijeho, hapfuye abandi barahunga, ibintu nk'ibyo byose. Noneho ibi ngibi ni imitwe yigiwe i Kigali, Kampala, wenda na Kenya, kugira ngo babashe gufragiliza, donc gucengeza imbaraga nkeya cyangwa guca intege iriya dynamique, ubufatanye bwagaragaraga hagati ya FARDC na Wazalendo. Icya kabiri, Wazalendo bo n'abantu bitanze ngo baze barwanira igihugu, nta mushahara bategereje, nta gahimbaza musiki bategereje. Nyamara muri FARDC njambivuga kuko abakorompi dufite muri FARDC ni kuviriya muri chaîne de commandement.
mwagiye mubibona rimwe na rimwe kuko bijya biba kuri za YouTube babikora ku mugaragaro, ukabona umugeneral, ukabona umukolonel, ukabona umumajor bamwapointinze kuva Kasai, kuva Kinshasa, kuva Bandundu, kuva Lubumbashi ngo agiye kuja muri mission muri burasirazuba bwa Kongo, especially muri Nord Kivu na Sud Kivu. Umva, mwagiye mubibona yuko imiryango yiwe isigara iri gucelebratinga, mu gihe ahandi bazi yuko umugabo iyo umusore inkumi ugiye ku rugamba ugiye kuri front basigara basenga Imana ati Imana uzatubereyo tuzongere kumubona. Naho aho ngaho ico bisobanuye niki, nuko intambara hariya bari baramaze kuyigira business kurusha uko yaba ari intambara yo kugira ngo barwane ku gihugu. Rero ga biriya byose sinirwa mbirondogora byose uko Kagame yagiye abizambaguza byose bikaba aho bigeze uyu munsi. Now hari hasigaye sasa njewe nawe dukundi igihugu twajaga twibaza tuti ese haracyari icyakorwa kugira ngo ibi bintu Kagame yashizemo hariya muri Wazalendo bigire inzira, bihabwe injana, kugira ngo ziriya potentiel ziri muri Wazalendo tuzibyaze wa musaruro tubona urimo. Willy Mishiki yigeze kubaho ministre hariya ku ngoma ya Hippolyte Kanambe, akaba aturuka muri turiya duce twazawalikale hariya. None rero uyu munsi akaba ari umudepite national. Aba bantu ko ari babiri, uyu Dadi Sale niwe bagize umukuru usa naho uhagarariye sasa igikundi cha Wazalendo cyose, donc structure ya Wazalendo yose ku rwego rw'igihugu. Akungirizwa rero na Willy Mishiki, honorable Willy Mishiki. Inshingano bahawe no gufata Wazalendo bakayishiramo structure. Burya bahaye Wazalendo structure bavandimwe, bagira commandement zazindi zo mu gisirikare uhereye ku rwego rwo hejuru kugera ku rwego rwo hasi. Tukamenya ibikundi bya Wazalendo bya nyabyo ni bingahe. Byaba na ngombwa bagahabwa uniforms zabo zibaranga ati aba nibo Wazalendo twemeye mu gihugu, abandi batari muri izi teni zemewe n'igihugu tukabarwanya bakavaho, tukamenya yuko aribo babazalendo bakagame baza kuzambya ibintu. Donc bakaba registre nka umutwe runaka wa Wazalendo uyobowe na runaka, dore ufite abantu bangana uko nuku, hanabaho za recruitment biyongeramo bikamenyekana, yewe byaba ngombwa ko babagenera gahimbaza muski bakamenya ni bande bakagenewe, karanyura he karaja hehe ntikarangirire mu mifuka y'abantu babandi barusahurira mu nduru n'ibindi. Rero ga nagiraga ngo mbereka aba bantu babiri bashizweho bagiriwe icyizere ku rwego rw'igihugu, bavuga bati tubashinze Wazalendo bagende bayihereza umurongo. Narabivuze ejo bundi, kubona aba bantu Wazalendo bamwe muri bo cyangwa se benshi muri bo ntibigeze mu gisirikare, ariko barahangana n'icitwa special forces, force speciale za Kagame. Ukumva Kagame ari guhamba buri munsi. Uyu munsi hari amakuru yangezeho ngo i Rwanda noneho ngo indembe za Kagame mu bitaro bya Kanombe zarenze umubare, ibitanda byarengewe kubera imisi bamaze imisi barasirwa hariya uhereye muri ziriya nzira zanzibira za Walungu. Noneho ahangaha kuva Kamanyo ruja Uvira naho ngo bararaswe biratinda, none ngo indembe zabaye nyinshi. Abari Rwanda ubanzi iyo nkuru mwayigezeho, bari kubasaba ngo mugende muje gutanga amaraso ku buntu, ngo mugende mutanga amaraso rwose, ariko ntibababwiye n'amaraso abo bari kuyasabira. Ayo makuru yakugezeho uri mu Rwanda mu karere mu isiburimo, bari kubasensibiliza ngo muje gutanga amaraso bari kubasaba ni izo ndembe, izo ngomere za RDF. Rero kumva ko Wazalendo batafite izo formation bahangana n'izo special forces za Kagame, bakabakoma mu nkokora kugeza nubwo igihugu gihamba, kwa kundi mwabonye babikoreye reportage ngwi igituro cyarituye nakubu cimetière yari kubye niba ari kabiri niba ari kangahe n'ibindi. Jewe iki kintu basangira ngendo mu nyumve neza, ntago nari navuga ko Dadi Sale na Willy Mishiki bo bagiye kudukorera ibitarakozwe na Bitakwira cyangwa ibitarakozwe na Padiri Bulenda n'abandi. Nizere yuko nibura ahangaha wenda bigiye gufata forme nzima yo kugira ngo, kuko dufite resource iteye ubwoba muri Wazalendo, dufite potentialite y'ubwoba muri Wazalendo.
ibyo bagiye badukorera babatega zambushe muri masisi rucuro n'ibiki kandi niba batararenga hari ndabarahiye pe uwanyomoza yanyomoza ariko nshobora kubahamiriza yuko uruhare runini rwo kuba batararenga za pinga batararenga za walungu batararenga uruhare runini ugereranije kuva Bunagana aho abacu batangiriye gukora za repli strategique kugeza uyu munsi Uvira naho bagakora repli strategique niba batari bagira ngo bagende baje kuraba batindi ni kubera wazalendo. Niyo mpamvu mvuga ngo uzasuzugura wazalendo jewe nkamumenya nzamubwira nti sigaho ntubizi rwose kwaba aribo special forces dufite muri Congo. Yes, kandi dufite abasirikare mutagira ngo ni za clochard nkuko abantu bari kuvuga ngo Tshisekedi yabivuze. Dufite abasirikare babandi les hommes de groupe de troupes babandi babasirikare bo hasi baja kurwa bariya ni intwari ntimukabasuzugure n'abakomando bakarahabutaka aho byafiriye ni muri chaîne de commandement iriya ruguru. Harya Willy Mishiki ntago namuretse ngo mumumve. Toutes les stratégies possibles, comme nous sommes maintenant un corps uni, si chaque mouvement aujourd'hui, nous sommes plus de 250 mouvements, si chaque mouvement peut donner seulement 50 hommes, aravuga ati bafite imitwe ibaruye 250 ya wazalendo, ati niyo umutwe umwe gusa watanga wazalendo 50, ati yewe nabyo byaba bihagije. Ariko urumva ko avuga ati nibura niyo havamo 50, ufashe 50 ugakuba 250 urumva umubare wariwo. Ariko rero ubwo bon nawe urumva no gushaka kuvuga ati niyo wazana bake bashoboka 50. Imaginez-vous, on va être à combien? Et l'opération aujourd'hui, c'est de déplacer la guerre du Congo vers le Rwanda. Intego yacu rero twamaze kwistructura tukihereza umurongo ngenderwaho. Intego nimwe no gusubiza intambara aho yajiva. C'est comme première mission. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Nous disons, dans les 18 jours qui nous restent, nous devons récupérer Uvira. We yavugaga ati uyu munsi turi kuwa gatandatu, uyu ni kuwa gatandatu ushize, ati murabona ko dusigaje iminsi 18, ubwo ni le 12 yavugaga, dusigaje iminsi 18 kugira ngo tubashe gusoza uyu mwaka. None wati muri iyi minsi 18 isigaye twakagize intego yo kuvuga ati twamaze nibura kwigarurira Uvira tukomeza imbere. Et ramener la guerre d'où elle est venue. Ati twamara kwigarurira Uvira tugatangira urugendo sasa rwo gusubiza iyi ntambara iyo yajiva. Ça c'est notre devoir constitutionnel. On n'a pas besoin de qui que ce soit, des Américains, des Chinois ou même du gouvernement. Non, ati niyo nshingano yacu turekurirwa n'itegeko nshinga nk'abene iki gihugu guhangana n'umuntu wese ushaka kutwambura igihugu. Ntidukeneye abanyamerika, abanyaburayi rimwe na rimwe cyangwa se na guverinoma kugira ngo dukore inshingano yacu nk'uko tuyisabwa n'itegeko nshinga rya Kongo. Nous, les VDP, nous allons démontrer en face du monde que lorsque la population est organisée, rien ne peut lui être impossible. Ati turashaka kwereka amahanga yuko iyo abaturage bahuriye hamwe bagahuza n'umugambi nta kibasha kubakora mu maboko, nta cabananira. Retenons la date d'aujourd'hui. Si notre plan n'est pas dérangé, nous serons dans moins de 3 semaines au Rwanda. Ati murebe itariki ya none, ati umugambi wacu uko tuzawupanga ntihatagira ikidukoma mu nkokora. Ati yewe mu byumweru bitatu twaba tugeze ku mupaka n'u Rwanda. Sibye ko yavuze mu Rwanda. Lorsque nous serons au Rwanda, c'est naturel. Les Rwandais qui sont aujourd'hui à Uvira, qui sont à Lubero, qui sont à Masisi, à Goma, n'auront pas d'autre choix que de revenir chez eux pour défendre leur pays, n'est-ce pas? C'est comme ça. C'est pourquoi nous avons besoin d'accompagnement, d'une très bonne communication. Ati cyo dukeneye nuko tugira abadufasha mu mugo, abaduha amaboko ndetse keza neza kugira ngo uyu murimo tubashe kuwukora neza. Pour que les Congolais et Congolais comprennent que les VDP, de les volontaires pour le de la patrie, c'est l'émanation de la population. Ati abantu bagomba kumva yuko VDP nta handi ikomoka atari mu baturage.
Et ces combats-là, nous les ferons. ati kandi uro rugamba rwacu nk'abaturage tuzarurwana. Le chef de l'État, commandant suprême de Ouazalendo, lui-même il a dit, il est notre commandant suprême, il est disposé à nous accompagner. ati umugaba w'ikirenga wa Wazalendo, nguko wenyine yavyivugiye ko ari umugaba w'ikirenga wa Wazalendo, atumva ari determiné kuduherekeza muri uru rugendo. Nous n'avons pas à demander la permission à qui que ce soit. Nous n'avons pas demandé la permission à qui que ce soit pour le faire. Uyu ni professeur nkuko nababwiraga Dadi Saleh, ariwe perezida w'iki gikundi, ati nta muntu tugomba gusaba uburenganzira bwo kwirwanaho. Tawe kwirwanaho turirwanaho, nta gihugu cundi muntu tuteye, turirwanaho twivuna umwanzi. Et nous ne sommes là que pour défendre notre nation, et il y a des mécanismes où nous devons participer, encore avec vigueur, n'est-ce pas, pour arriver à atteindre cette transition. Ati ni igihugu dushaka kurwanaho, kandi hariho navuga guteho structure zashizweho tugomba kwifashisha kugira ngo tugere ku ntego yacu. Donc les remerciements au ministre, au vice-premier ministre de la Défense, parce que, je vous assure, ce n'est pas une tâche facile. La tâche que vous venez de nous donner, de nous accorder, va demander non seulement en priorité que nous puissions être capables de mieux nous organiser à l'interne. Là, il s'agit d'une matière interne. Si arashimira rero, ati ngasoza nshimira vice ministre w'intebe akaba na ministre w'ingabo kuri uyu murimo mudushinze, ati kuko izi nshingano muduhaye ziratuma sasa kuorganiza sinzi ukuntu nabivuga mu Kinyarwanda, ati tuorganiza uyu mutwe wa Wazalendo. Donc nabivuze ubu mutwe uzwi, ufite imikorere, ufite discipline n'ibindi byose. Murumva uri kubivuga ni professeur wa za université azi ibyo ari kuvuga. De VDP. Parce qu'on a tellement de chefs, de généraux, et on a des groupes politiques, il faudra que ça soit cadré, n'est-ce pas? Ati kuko muri Wazalendo dufitemo icyitwa abagenero benshi, dufitemo abayobozi b'imitwe ya politike batandukanye. Ati rero ibi bintu tugomba kubiha umurongo tukarangizamo ibisa naho bigaragara ko byabakavuyo. Vers un seul objectif. Sinon ça donnerait du poids à l'ennemi. Donc, nous pensons effectivement avoir la chance d'avoir cet aval que vous venez de nous donner. Mais il y a un travail. Il y a des chartes qui vont être signées par tous. Aha, ati uyu umurimo woroheje muduhaye, ati tugiye kubishira ku murongo. Ati hariho amasezerano tuzasinyisha ntabwo wavuze abo azasinyisha, ariko aravuga ati hari amasezerano icyo yise charte, amabwiriza tuzasinyisha bose avuze sinzabari. Pour encore une fois savoir comment nous allons fonctionner. Donc ne vous en faites pas, il n'y aura pas de désordre. Ati ayo mahame akaba ari yazaduha umurongo ngenderwaho, ati gusa icyo twabizeza cyo ayo mahame nanone azadufasha kugira ngo hatabamo akavuyo, désordre. On sait qu'il y aura une période de transition, mais nous sommes là pour essayer de tout faire pour pas essayer. Ati murabizi natwe turabizi yuko kugira ngo tubigereho hazambamo agace gatoya, akanya gatoya. Transition no kuvuga tuva mu byari bisanzweho tuja mu byo tugiye gukora. Ako gace ni kwa une période de transition. Nous devons ramener de l'ordre pour que nous puissions chasser l'ennemi. Kugira ngo tubishiremo gahunda ahasigaye tuvukane umwanzi.